yali bono chako mubuli bone go mwakeresi mina baragwa teta maite kitutuma sawa bia igorende jetimanyeti nga yago kolegas timanyeti na kyakora nyamira yae timanyeti na kyakora e county ya sengencho umaite county ya karoko buri obo governor okore manyali tangani constituency rengambwate kwa manyano wati constituency inye onye no mugavana Kisi umanya nabo ate cha 9 yo nyamira igabate cha yenye so ekaroko bage bintu bye constituency bye county eyo bikobi bage as chi constituency chiri okora inye nje koruna na chagete siasa ose koruna na berire kunya kutara tutuma saba nje nanya ko romo sikenya libo na mulore kabere ase miaka enebono igo timanyite sawa kolegas nyoronete mbere muya yako yakora kuri abisi talibota to kunyara okora mbere mu yokoba mu governor kuri abisi wikotarira abantu bari babakirite chikura ukwane na borobu bagote ibintu batagete because egasi yo mu governor it is implementation of government projects egasi yo mu MCA no como oversight no korosia machiko no ko represent abantu bono mbanto kie governor era atume osena kiara akora amanye ibintu bitakira ko rukemera osemanga osegesima osirigoma osekachuba he must come himself, look at the people, talk to them amanye nganki abantu abatakite egenya kubakolera. He has ran the budget irenga 2022 2023 2024 2025 ngo chakere bono 2025 actually yaerire bono tuchaka 2026 2027 ngati galiti one budget tanya gocha kitutu masaba amanye abantu bakimerente batagite in my neighborhood asenkuru ni school a polytechnic ya chagete kuri yombati ya chagete the last regime bakabeke bintu ime yanya gutwara barimu yanya gutwara bintu bikeyo yakorire myaka ene esiekire onye ndiri ashite muko yombati agachakora nkegenderete tanga abantu bari bamotebiri ngaki it requires about 2-3 million to start up this project. Right, asante sana. Togo ikaweka ase bunge yago.